Ndongeye ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, uri inshuti yakadasohoka mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero nawe ukiri mushyashya n'ubwa mbere wenda se udukurikiranye cyangwa se usanzwe udukurikirana ariko bucece, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukande kuri subscribe maze ubundi ukore comment kuri video zacu. Mu by'ukuri niba umaze kuzibona nyinshi, ubundi wibuke no gukora share video zacu kugira ngo zibashe kuba zigera ku bandi. Utitse impamvu ituma mbikora ni iyihe? Turi YouTube channel ya mbere igufasha kuba wakorera amafaranga. Mu by'ukuri mwese muzi ikintu bita betting ni bamukunda kubyita ngo ni imikino y'amahirwe, ariko ni n'imikino buryo kuri badushiriyeho ishobora no kuba akazi gashobora kugutunga kakaguha amafaranga. Niyo mpamvu rero mwe mubikora cyangwa se mushaka kubikora, twe turabafasha kubikora neza cyane mufite icyizere cyuzuye cyo kuza kwirira amafaranga. Boneyeho kandi inshuti zanjye kubifuriza icyumweru cyiza, icyumweru kibanziriza icyanyuma mu by'ukuri cy'umwaka wa 2024. Mu by'ukuri ni iminsi tugiye kwinjira mu minsi barirwa ku ntoki wana ye baba we. Umwaka turawushoje, se wowe ubushoje gute? Kabisa niba nta gafaranga ka Noheli n'ubunani wifitiye, eba zino video z'iyi minsi kabisa ziraba zikoze neza cyane. Ndashaka kubajya mbahereza amakipe byibuza abaye menshi akaba ari 7, ariko mvuga ngo nayakubise ikintu cyitwa umwanalize wa hatari kabisa. Ku buryo uzajya ugenda ugaterekaho hazajya mbona kenshi muza mumbwira ati wana bro, ejo twabikoze neza cyane. Yes kabisa. Hanyuma uretse hano kuri YouTube channel dufite groupe ya VIP dutangiramo show deal zizewe buri munsi. Ushaka kutujoininga muri iyo groupe rero ukajya wibonera ipari ngizi urazibona kabisa. Ejo abantu bari baryohewe cyane. Wajya utwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe, mu by'ukuri tukagufasha tukakwinjiza muri groupe. Uyu munsi muri resulta zo ku munsi w'ejo ndagira ngo ngira abantu nenga. Murabona aya ni amapari yagiye, izi ni pari ebyiri zigiye zitandukanye, zari izitwa pay after win, no vuga ngo ni pari tuguha iba yizewe cyane kabisa. Wowe tukakubwira ngo shyiraho amafaranga, noneho in case irabimaze kurya uraza kugira gute, uraza gukanda akanyenyeri tukagira percentage tukubwira uri buze kubuduhereza kabisa. Urabona iyi odi yari ifite odi ya 444, ariko ubwo hari kwa gatanu nyitegura byagiye kugera ku munsi wa match ifite odi ya 5.16 je pense, yego. Hanyuma iyi yari odi ya 11.13 bagiye kugera ku munsi wa match ifite odi ya 13. Izi pari narazisharinze abantu, nk'ingi ya odi ya 5 nayaye abantu 200, iya 11 nayaye abantu 130. Pay after win, ariko abantu ibintu bankoreye nyuma ya match byatumye mfata umwanzuro ndavuga ngo ni ibintu bya pay after win na kamara masa. Ugiye kuzajyuza umbaze se kujya muri groupe, izi pari zose muri groupe nzitangamo. Ugiye uzajyuza umbaze se muri groupe kuyijoininga bisaba iki, nta mafaranga ngahe wishyura, kuko narabibabwiye groupe dushyiramo ipari yizewe 100% ko igomba kurya. Nkakubwira ngo yikore kabisa, nta kindi ngwishyuza nirya ntagira gute, ariko nawe kujya muri iyo groupe ukorera amafaranga buri munsi uba ugomba kugira akantu usiga wishyuye ku muryango kuri resebusiyo. Ngwino mbaze ni nangahe bisaba iki nyine kugira ujye muri groupe. Niba ushaka ko dukorana uzajya uri muri groupe ya VIP kabisa, cyangwa se niba ari collect score uzeyo. Collect score nkunda kubona abantu baza tukayidiringa bakishyura tukayibaha ikarangira, ariko ikijyanye na groupe yo pay after win il faut faire attention kabisa. Hano
ni ukubyitondamo cyane meza menga. Aya nguko rero ku munsi w'ejo babona ko abantu b'ibyiciro byinshi kabisa tubana abakuri groupe ya WhatsApp yaba muri abo ba pay after win n'ibiki byose, urabona ko abantu bose bari bameze neza cyane. Nawe rero ndumva iki ari cyo gihe cyo kugira ngo uze twibanire. Uyu munsi rero ni ku cyumweru dufite match nziza cyane zo kubetingaho. Ndababwiye ngo ngiye kujya mbakubita ama equipe n'aba menshi aba ari 5 ariko afite analyse yo ku rwego rwo hejuru. Everton iraza kuba yakira ikipe ya Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza, shampiyona yaho yitwa English Premier League. Chelsea iri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa shampiyona ikurikiye Liverpool, ko Chelsea ifite amanota 38, Liverpool ifite amanota 36. Chelsea irakina saa 10 z'umugoroba mu gihe Liverpool yo iri bukine saa 12 n'igice za nimugoroba. Liverpool ifite match ikomeye cyane iri buyihuze na yagiye gusuramo Tottenham, nayo turi buze kuyigarukaho. Chelsea yo iraba yasuye Everton. Chelsea gutsinda uyu munsi biraba bisobanuye ko mbere yuko Liverpool ikina byibuze Chelsea irabikoze ikintu abantu twese tutatekerezaga cyo kubyaba byibuze ikojeje ibirenge ku mwanya wa mbere. Ese aba bahungu ba Enzo niho tugiye kubabonera bari serious ku gikombe cya shampiyona? Twabagira bakatete contenders. Gutsinda ino match kwa Chelsea biratuma mvuga ngo bano bakapo mu bazamurire ingofero. Bivuze ngo iyo match baraza kugenda bakimiriro cyane, baragenda bayataka cyane kabisa. Everton barayica barayimara mu mwuka. Niyo mpamvu ndaza kugusaba kugura ko mu gice cya mbere hari buze kuba habonekamo corneri zigeze murenye over ya 3.5 corners mu gice cya mbere. Iyo match tuyiveho. Twazamutse kuri match ya Fulham na Southampton. Iyi ngiyi nta kabuza ndaza kuguha Fulham gutsinda umukino. Hanyuma match ya Manchester United iraza kuba yakiriye AFC Bournemouth, nayo ni saa 10. Iyi Bournemouth mu mikino ibiri heruka kuba tifuza na Manchester United ntiyigeze itsinda. Kuko umukino ubanza wa shampiyona ishize Bournemouth yatsinze Manchester United ibitego 3-0 Old Trafford. Mu gihe umukino wo kwishyura ku kibuga cya Bournemouth bagiye kunganya ibitego 2-2. Bivuze ngo mu mikino ibiri heruka guhuza aya makipe yombi habonetsemo ibitego 7. Bivuze ko ari impuzandengo y'ibitego 3.3 muri buri mukino. Iyi match rero Manchester United irimo yiregrupa. Ndabamenyesha ko Manchester United gutsinda no match biraza kuba biha amahirwe ko akisanga byibuza ku myanya 10 ya mbere. Urabizi ko imaze iminsi myinshi cyane iri ku mwanya wa 13. Gutsinda no match bishobora kwitereka nko ku mwanya wa 8. Ahangaha rero ndimo ndavuga ngo muze kugura Manchester United to win. Iyo ni show ya kabiri. Tottenham Liverpool niyo ngiye gusorezaho mu gihugu cy'Ubwongereza. Tottenham Liverpool ni match ikomeye cyane, ni match yakasa mutwe. Nibyo nakubwiraga, Liverpool gutsinda no match biraza kuba bigumisha ku mwanya wayo wa mbere, mu gihe iri buze kuba ikintu bizi ko wenda Chelsea yawushimuse, uretse kwira nabikina ibizi ko Arsenal yigize gute. Niyo munsi wo kugira ngo irebe ko yatsinda no match maze ubundi ebwana yibagize Man City ibintu byo kuzatwara igikombe ibyibagirwe burundu. Niba yanabitekerezaga ko ngo ugikoramo amanota menshi ngo ugikore ibiki ayinya bayitereke amanota. Katurebe bafite 36, Man City 27. Tuvuge barayirusha ubu ngubu 9, barabayiteretse amanota 12. Bafite umukino w'ikiraranira ishobora kuyagira amanota 15, maze ubundi tuvuge tuti Liverpool niwe Man City we no yakura muzabura umugabo. Icyo gihe rero biraba bisobanuye ko igikombe ni cya Liverpool cyangwa se indi kipe itari Man City, ariko amahirwe menshi aba asigaye ari aya Liverpool. Iyi match rero ndaza kugusaba over ya 2.5 goals muri uyu mukino. Ni over y'ibitego 2 n'igice. Iyo ni match ya gatatu. Match nkurikijeho ni match ya Real Madrid iraza kuba yakiriye FC Sevilla. Iyi match aba batipe bavuye gutwara igikombe cy'isi ya Macleb. Iyi match yo ni Real Madrid to win. Hanyuma mu gihugu cy'Ubudage haraba hari indi match ya Wolfsburg iribuze kubikina na Dortmund. Iyi match nayo mu Budage wana n'ucabana ndaza kuba nkubwira kugura over ya 2.5 goals muri uyu mukino.
hanyuma nagiye mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikipe ya Juventus iraba yasuye ikipe ya Monza kabisa, ndaza kugusaba Juve gutsinda umukino. Hanyuma AS Roma ni mukanya isaa 7:30 igiye gukina na Parma, ndaza kugusaba AS Roma gutsinda umukino. Twagiye mu Menamindi gusoza cyane, nsigaranye utumace dutatu. Ikipe yitwa Kayserispor muri Turukiya iraza ko yakiriye Galatasaray, ndaza kugusaba Galatasaray gutsinda umukino. Hanyuma mu gihugu cya Portugal ikipe yitwa Gil Vicente irakira Sporting, ndagusaba Sporting to win. Soreze kuri kano kamace ka Berkane iraza ko yakiriye maze ubundi ngusabe Berkane to win, ni muri shampiyona ya Morocco kabisa. Mbere yuko nsoza hari kano kamace ko muri Kenya, Gor Mahia iraza ko yakiriye Kariobangi Sharks, maze ubundi ngusabe Gor Mahia gutsinda umukino. Monami ushaka kutujoininga muri groupe ya VIP ukajya wibonera amapari nkaya ngaya yizewe 100%, ugashyiraho amafaranga yawe kabisa nta bwoba, ndakwinginze twandikire kuri iyi nimero kabisa, maze ubundi tubaze n'iki gisabwa ucyuzuze uyu munsi nawe ubashe kwibonera kuri pari twateguye kabisa. Uyu munsi dufite pari nyinshi cyane zimeze neza cyane. Imana barinde, mukomeze mugire icyumweru cyiza, mbibutsa kujya gusenga kabisa. Ndabakunda kuko mwahisemo kudukunda. Ciao ciao.